ciake onokoro ni murata wanyu nyoko ni wetha context Karangu ni muthuri na ciana ciake ni muthuri na andu ao ni muthuri na sisters ciake you know Karangu ena family beside of this nonsense context Karangu ena andu ao mami wawe muoyo ndiwe kana ithe ni akoragwo ithe ni akoragwo na ithe ni ndona ithe anyway just I'm sorry ndona baba Karangu no ni njui mamu wao ni ikaragira giti gwa karo na gacuria maguru I know that so Karangu ni mundu wina ciari muciari wa Karangu agikira akaigwa andu makianirira mwana wake ni maraya ri how that parent feel that's fine that's point munge assume watu wamelewa tondu nyu murari soba munge assume atiriri andu a US ri andu a US ni makireirwo ni manyire muratina uria muramacambirie right andu a US ni makireirwo andu a US makire na depression ugo niguo muraigire mukiassume atiriri watu wamelewa wacha tu tupite hii Karangu story ya Karangu lakini mnarudia mara ya kwanza mara ya pili mara ya tatu that means mreda Karangu arutwo guo right mlikuwa mnataka Karangu na reke ngwire mangethia maya Karangu reke ngwire tondu wendire kamera gukira muturire waku Karangu you just love camera than your family and than your everything because you make money it's very high time umenye goko gutire murata goko guthiaraga yua okay saizi wewe nduri mundu wa gwetha ritwa na tumaundu ta tuu already watu wamekujua Karangu wa muraya reke andu ta waithirwo methe ritwa na tumaundu ta tuu usajulikana usaingia kwa industry why always drama and drama and drama and drama Karangu wa murayas wacha watu kama waidheraro tuko na tujajulikana bado tutafute majina na hizi drama but you have been there umeingia watu wamekujua rugamie tutasio mera nie count me on the drama na when muthenya uyo kurega drama Karangu njira ciaku ni cigucoka wega because you are not bad person I have realized that Karangu ndukoragwo muthuri mu tiga andu aria twaraga nao nio nyamu andu aria twaraga nao Karangu nio makuriaga okay andu acio nao marahaire mutumia waku ngirigana you understand andu acio ati ndogethekia mangedia maya nio marahaire mutumia waku ngirigana aimete nyumba yaku ucio ti mundu arakuninira mucii waku ama mjui muthoni wake Ruba alipatia Teresa wa Karangu 100,000 uko TikTok kwa DJ. Who does remember that? Karangu I know where that okay ogumo no go siko konokia niriru but ndakura ni umenyekanite thiko ici drama ici cia gutindo githokia muturire waku ni tondu wa drama just leave it kama undu maria wekaga tene ingiro hothithie watu wamenyekani na kuhothithia tigana maundu maingi wewe muthoni wake Ruba thigwe wahaire mukagu ngirigana agikoyo ne twari tutekurakara mutumia wa mundu ima nyumba woka wa manegere ngirigana ucio ni mundu urakwendera wega Karangu mangethia ucio ni mundu urakwendera wega ni njara gore ndenda kwaria mundu are borithi iria hakuhi na inyui kethomeka baba ni akuire ni tondu ndona baba wao I didn't know baba ni akuire sorry okay I didn't know pole sana toni nyonete mamu wao nyonete brother ciake nyonete sister ciake no ndona baba wao okay so nikyo ndaiga ndiwe baba wao ndinenda kwaria muno ndui munatangurukaga munatangurukaga so kiuria giakwa kiuma riri gemie ici ri cirare mucene kana cirare tuigue nyimbo andu a US tamakani murathukia ritwa na niguo murutaga wira mukanoga arafu uguyo waimire ku andu a US mendete kwambarario gukira maica mao andu a US mendete kwambarario gukira yani uguyo waimire ku andu a US mukoragwo mwendaga tu mukoragwo na gathina ga kwenda kwambarario kuko TikTok ni mumenyekanite uria mukoretwo mwi ng'ombe cia andu watu wa US orana nginya mundu wi Kenya nginya utari wathie Githumo akuite mundu wa US hakiri agakorwo hana ng'ombe nginya nikio muthoni wa Kiruba the ucigo icio ramwiraga ri ni iria igwireire guko TikTok ni iria muonete guko mugika
Urona mundu aratuma Lion 10 kidogo kidogo agacoka guka kwacangirwo mwana ni arwarire because mwendete kumenyekana ndimenyaga niki gathina kanyu kabururi kau nimuronire mundu rorokire guko gucangirwo mwana ni arwarire na ni animal ne Lion sender muriona ama mundu aratuma Lion 10 agacoka gukwacangirwo andu a US mwina kamuruke kau gakwenda kwiganithia na mbeca cianyu kamuruke kau gakwenda kwiganithia na maundu manyu you understand ginya mundu araima kiandu agoka guku kumunyarara urutete wina munene muno wa kwiruta Kenya mostly andu a US nio merutire Kenya titani ndokire guku na umaraya they are very I'm very ndenda kumauma bado ngimacokagia na mucie mostly 98% watu walikuja US wamejileta majuu peke yao. You know? Imagine uga sweat, uga ekora haria wekora, uga soko gatwika useless, uga soko uga kuginya ne modo wokathi kuigire ambiri ya gukwaga ho. Mundu wokathi kuigire agukora gwaku. Ambiri ya gukwaga ho. Kwena gathina. Yeah, 98% to athungu wa US matihikanagia. Athungu wa US is very hard kumuhikia. Because they are very smart. So I don't know what's going on. Adoigia US ni kureho marehirwo ni arata. Adoigia US ni kuyethera maratathi kana makenderio migunda ni andu ao mucii. Wenderio mugunda ni nyokwa, ucoke guka kwirwo gukuwi wa mung'ari. Andu a US ingi matiokire na umaraya ta waitherero. Let's you have been told, na githe dia mugana andu a US. Mokire goko na kwenderio migunda. Mokire goko na kwenderio migunda ni aciari anyu. Mamu wanyu atura kuria Kariobangi anyitireire moko nda guku. Ndio mwana wakwa ni athire Ruraya. Mwana wakwa ari ni athire Ruraya. Mwana wakwa athire Ruraya guka kwirwo ni anyu acanga. Andu a US mukwenda mucenjie karitwa kau. Mukwenda mucenjie karitwa kau. Ni muracambithia Ruraya. Na andu a Kenya meciragia Ruraya no Ruraya andu aingi. Andu a US ni muracambithia Ruraya. Mukaya gwetwa andu acanga kumugiriria kugiriria kugereria na ne kurumo murarumo tapuni no ani de mwendete andu a US kugo mona ngirumo ku Kenya mundetere na ndienda guteterwo ni andu. By the way, I don't like mundienda guteterwo mutikadetere ni acheni ni bara ciakwa ciothe ndura ndi wika ni ndienda guteterwo ni mundu. I don't. I'm that kind of Kikuyu. Ndienda gukorwo ndi mundu akindetera ni bara ciakwa ciothe ndura ndi wika mutikadetere no ni ndinona kaundu ka bata ngemi icio cirekire na ni ndiracokera ringi gutire kaundu ka bata andu acio marekire US akuna ona muraigua atare tondu twa bata tondu murari ariu. Otherwise mundu rari subata wa itherero ni ndironaga urimu mundu rari subata wa itherero kumbe niguo ndemuriu ndakenaga ni manage. Do you know, the more I see this nonsense, I hate alcohol. Kai kumbe jo hito maundu mothe moneke memega. Okay, Karago oka amuhereria and mark my word, always dari horo wa mundu mundu makamukani the end mugacoka mukona kumbe ule mama sio wazimu mutumia ona darari mugoroki mukaga mukanyogera Karago oka etwe nyakiega githe mutiatongia Karago kone mwathikiriirie na njohi ciakwa ri Karago ndagikinyite haha kugura manyumba kuhota guthie gwika nanja kuhota gwika atia. If you could listen, this woman is a drunk woman. Karago's mungeka ex, but because Karago that time alikuwa mungu wenu kama sasa wa Kerubas, that's why Karago amefika mahali amefika. Arathiginya kumwendia gwe thirikari. Karago arathiginya kumwendia, yes or no? Mnakumbuka 3 years mukinitukana? Numuradirikana miaka 3 mukindu mani ndu wa muthuri ucio. Ona thaici muthoni wakira ucio muthoni ukimugweta thaici andu marakuruma tondu wake Kenya muko muhana ng'ondu.
Nituthie mukarumirira onginya mukagwa irima-ini. No mundu oka amwira the Kenya the mist ukiongea ukweli. Kenya waga gucuna andu matina kwa itonga ici. If you don't rubber riches peoples in Kenya matako, you're bad. You bad. If you don't rickets watu wa kuchangia wa kupatia watu pesa Kenya matako, you're bad. Kenya waheana pesa oguo. Onugikoro waragia te kana atia, you're good. Spirit cia kuigwirwo tha. Koragwo ikirite bururi witu. Ni wa muthani ni kirumba ni ateithagia andu. Ni wa muthani wa kirumba ni aguragira andu mutu. Ndukari horo wa muthani wa kirumba aturite ateithitie andu. Aheanaga mbeca iria muiyaga.